Comando FFDTL celebra missa agradecimento ba cerimônia transformação falentil ba FDTL badala ronulo resing hati nane. Missa agradecimento ne realiza a capela Centro Instrução Comandante Nicolau Lobato Metinarudili sexta-feira loron tonulo resing ida fulan janeiro tinan rihundua ronulo resing lima. Amos celebrante nebe presidi missa agradecimento ne Adriano Oladoli e a homilia hosu batimuruang hotu tem que servir raida ne hofuang tamba luta naim barak mak ohin lorong mate tamba raida ne siranya ram fakar no ruim barak lekar ya fatin tamba raida ne tamba ne sidadaung hotu tem que servir raida ne hofuang larang Kalau siranya los siranya asas kita katanya jalan sampai mainnya mos hanes itu. Depois kita selama defesa para mos Italia talent dari segurança dia akan melihat kami ini atau juga pada sesuatu Puluh wajib ya parti Malaysia sekolah itu emang pembicara partes tanpa emang mate umus sirasi umus desa kalau konflik pasang sumpah kita berdesa mata dari sekarang malam desa hari arah ini kapas bisa untuk tidak ramai dengan kamu misalnya kamu sudah baik dengan dia sirahnya simo konfirmasi wow maksudnya memang tidak lebih aman tidak lebih awal dikuangkan itu tidaklah sini punya mak kisah bapak sudah punya ia kamu sudah naik kamu ia IT oh ini pak bukti yang mereka punya sini harus dikuangkan itu bukti yang pasang perhatian mus kuan baru konten kusinya di hadiah lebih Woi sepatu banget, ini sama aku banget dari sekolah ini waktu. Jadi karena kita akan dulu. Orang kita grup hubungan saya kalau sila waktu masa kita kalah. Kita selalu maksimal sampai sekolah lakukan bakal antara majiran dengan maraton, kita sudah konten kayak statistik. Nih mus. Orang tidak baik. Rumah. Saya malah servis paham kurang. Ayat tidak iman muslim orang tentang kamu. Memang kita khusus dulu aku tema fialan sida ko uang lupa raine termasuk apa nih? Tentang dari silanya terusnya kita harus mataben pak yang kemudian silanya terusnya mataben nah silanya tiba pak mata rusak. Participa em missa agradecimento ne chefe Estado Maior General FFDTL Tenente General Falo Ratelai com esposa Vice-Sem Farro esposa representante Ministro de Defesa, representante membro governo, membro Parlamento Nacional, incluído ser nebema hala cooperação dia com instituição FFDTL. A foi remata missa agradecimento. Comando FFDTL lihusi chefe Estado Maior General FFDTL, Tenente General Falo, hone estrutura tomak. Lori kera saifuna bakari ha cemitério Jardim Democracia Metinaru, atu hanoin hikas luta na insira, nebe uluk luta barai doben Timor-Leste. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor-Post. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia kliu. Kita haluha. Hane botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.